მოგესალმებით ბავშვებო. დღეს ჩვენი დღევანდელი თემა არის ფოთლების დაცვა. რა იცით ფოთლების დაცვის შესახებ? თუ არავინ არ მიპასუხებს, მაშინ გავაგრძელებ. ფოთლების დაცვა არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ეკოლოგიური პრობლემა და მავნელობა ჩვენს თემში, როგორც აქედან ხედავთ. ახლა ვფიქრობთ, რომ ამ ფოთლებს რა უნდა ვუყოთ. ნარჩენების მომლის ორი გზა არსებობს. პირველი არის კომპოსტირება, ანუ ფოთლების სპეციალურად ადგილას შეგროვება და სასუქად გადაქცევა. მეორე არის ყველაზე ადვილი, უბრალოდ დატოვება ისე, როგორც არის. დროთა განმავლობაში ფოთლები ისედაც ბუნებრივი სასუქად გადაიქცევიან. ბავშვებო, დიდი მადლობა, რომ დღეს მოხვედით. ჩვენ ტრენინგი აქ დასრულდა და შეგიძლიათ წავიდეთ. მადლობა. აქ ჩაქრეთ და ჩააყარეთ. Ayğun şuna varsan sen. Görmüşsem tongal qalıyorum da. Sen bunu qalamakla təbiətə bizə nə qədər ziyan verdiyini bilirsən? Nə ziyan, nə təbiətə, dədədən babadan belə görməmişik. Dədədən babadan belə görməklə səhv görübsən. Nə yetər yəni? Təbiəti fikirləşməsən, özünüzsə fikirləşsən, Nə olur ki özümə? sən ildə gübrəyə nə qədər pul verirsən? 5 manat. Sən bilirsən 5 manatı bu yarpaqları toplayıb bir yerdə gübrə əldə edə bilərsən. Haqqım mən? Bu saat son bildirişim. Səni asan yolla başa salmağa çalışıram. Amma elə eləmə ki, mən zəng eləyim sənin cəriməsindən. Nə cərimə, öz həyatımdayım bura. Bilmirəm daha sənin biləcəyinmişdir. Ay bu burada mən cərimələdər ha bu. Ay yoxa keçirim ha, bu cəriməyə düşməyim. Burada gübrəyə də deyə pul verməyə ehtiyac olmaz ha. Gedirəm elə gübrəyi də buradan çıxardaram, kakroz. Ha yox keçirim mən bunu.